Zamanınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. GRT kanalında Datlı Yemekler programmasının sıradaki kol verimi. Bu sıra bulunuruz misafirlikte Bijener Natalya'nın ailesinde. Yapacağız türlü gagavuz yemeklerini, onların özelliklerini mutlak size açıklayacağız. Hem de bu insanların hani benim sağ hem sol tarafında bulunurlar. Yaşamakları için biraz size anlatacağız. Tanıştırmayı size onlarla isterim. Natalya Georgievna. Natalya Georgievna, zamanınız hayırlı olsun. Sağ olunuz. Sizin de hayırlı olsun gününüz. Ve güzel geçsin programınız. Onu düşünüyoruz ki güzel olacak program. Ben buna eminim. Hani hepsi güzel olacak. Söyleyiniz bugünkü günde menüde ne türlü yemekler var? Bugün öyle düşündük. Bir soğanlı, piliç soğanlı mancası yapalım. Yanına bir mamaliga yapalım. Eskiden soğanlı mancayla hep benim annem yapıyordu mamaliga. Yanına da bir salata yapacağız. Çoban salatası. Onu düşünüyoruz. Bu menüyü böyle yaparız bugün. Böyle menümüz bugünkü günde saygılı seyirciler. Bu yemekleri yapmaya Natalya Georgievna'ya yardım edecek onun kızı Raisa. Hepsi özellikleri o artık bilir. O da onları açıklayacak. Рая, скажите, чем вам нравится готовка на кухне? Очень рано начала готовить. Я с 13 лет уже могла готовить. Я помогала маме. Уже будучи в 9 классе я и хлеб пекла, и готовила все. Помогала маме по дому во всем, можно сказать. Как, наверное, все девочки помогают сегодня мамам, так и я с раннего возраста научилась у мамы готовить суан пилич. И сегодня я хотела бы показать, как мы ее дома готовим с мамалыгой и с домашним хлебом. В вашей семье, насколько я поняла, есть и гагаузы, и болгары. И как вам удается совместить гагаузскую кухню и болгарскую? И в чем вот изюминка и той кухни, и этой, на ваш взгляд? Да, мне посчастливилось выйти замуж. У меня муж, супруг мой гагауз. Я сама по национальности болгарка. И получается, что я совмещаю две национальности, и болгарскую еду, и гагаузскую. И дома все любят, особенно у нас традиция, когда я пеку домашний хлеб, у нас всегда на столе суан пилич. Это традиция у нас очень большая. Ну и мамалыга, если кто-то считает нужным, мы и мамалыгу делаем. Saygılı seyirciler, teklif ederiz kalasınız bizimle. İleriye doğru bu yemekleri, sıralanmış yemekleri yapacağız birlikte. Hem de meraklı bir diyalog umutlanırım hani aramızda burada olacak. Natalya Georgievna, anladınız ne türlü ingredientler girerler bu yemeklere? Hem ne var bizim karşımızda burada? Bugün ben hazırladım. Tavuğu pişirdim biraz ilericene izli olsun. Ondan sonra soğan kestim. Un. O kadar. Ve kırmızı biber koyacağız ona. Tuzunu koyacağız. Dafine yaprağını koyacağız. Ve biraz da karabiber ben koyuyorum. Onun tadı daha güzel oluyor. Bu kadar. Bu piliç mancasının yemeğisi. Ondan sonra başka bir tencerede, çüvende kaynadığım suyunu. Su kaynadıktan sonra koyuyorum bir parça tereyağı. Ondan sonra artık mamaligasını kaynatıyorum. Manca kaynayıncasına mamaliga da aynı. İkisi de bir oluyorlar. İki yemek hazır oluncasına artık o zaman kapaklıyorum yemeklerimi. Bekliyorum. Ailem gelincesine oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Yani bu kadar. Budur bir yemektir yani. Böyle. Рая, ваша мама перечислила ингредиенты, они абсолютно простые, но я знаю, что это блюдо получается очень вкусным. Все-таки в чем секрет? Лук, мясо, мука и несколько приправ буквально. Секрет в манджи сегодня. Каждая хозяйка делает ее по-своему. Но есть в семьях, где манджи любят реденькую, такую, как водичка. А у нас дома любят ее, чтобы она была густая. И весь секрет в том, что мы ставим лавровый лист, укроп, и все, и больше ничего. Вот эти ингредиенты для нашего соуса сегодня. Ну, естественно, курица. Самая вкусная. У нас, я немножко включу и в болгарском стиле. У нас у болгаров, раньше бабушка моя так говорила, «Младата булка сладкая, като пилишска манджа». С переводом «Молодая невестка сегодня красивая, как и сладкая, как сама манджа». Вот именно из цыпленка. Самая вкусная манджа
Это из цыпленка, из курицы. Ни из какого мяса невкусно получается так, как из курицы получается. Наливаем подсолнечное масло. Именно подсолнечное масло наливаем. У нас мы заранее мясо отварили. Масло нагревается. Немножко согреется масло. Мы ставим лук, поджариваем. Также есть люди, которые в соусе любят перец, нарезанный, лук. Но опять же, это по вкусу семьи, как люди любят. Я в основном готовлю ее с луком и приправы. В основном ставлю приправы. Это зеленый укроп и чабрец. Ставим лук. А лука сколько должно быть ранее? Лука должно быть побольше. Чем больше лука, тем вкуснее соус получится. Когда поджарится лук, уже золотистый получится. Я сама выращиваю перец и сама делаю красное повидло. Поэтому самое вкусное, наверное, манджи у нас у гагаузов получается, потому что у нас все ингредиенты домашние, мы не покупаем, мы все сами своими руками делаем. Выращиваем и делаем. Вам нравится наверняка, да, чтобы были свои заготовки? Да, честно сказать, я кухню люблю. Я провожу очень много времени на кухне, я люблю заниматься кухней. Я люблю вкусно готовить. У меня дома все любят вкусно покушать. И очень часто я занимаюсь тестом. Также хлеб пеку, паски домашние пеку, плацинты наши гагаузские делаю, гюзлемя наши делаю, тоже гагаузские. И тоже стараюсь, тесто я делаю своими руками. Именно самая вкусная еда действительно получается сделанная своими руками. И когда вкладываешь свою душу в эту еду, она еще вкуснее получается. Иногда мне дочка всегда спрашивает: мам, почему у тебя вкуснее еда получается, например, там, если у кого-то она покушала. Я всегда говорю: ну, наверное, я готовлю всегда. Она так и говорит: ну, мам, ты много времени проводишь на кухне, и действительно у тебя самая вкусная еда получается. Хозяйки еще любят говорить, что было бы из чего и было бы ради кого и для кого готовить. Да. Вы как относитесь к этим словам? Я тоже отношусь к этим словам хорошо, действительно. Когда есть для кого и из чего, то действительно оно так и есть. Я же говорю, у меня в семье любят все вкусно поесть. И гости у меня бывают не часто, но бывают. И именно вот я заметила, не зря мы готовим манджу. Имея гостей из Кишинева, им именно нравится наша манджа, именно с цыпленка. Гости с Украины у меня тоже, вот они не раз пробовали готовить нашу манджу. И когда я бывала у них в гостях, они всегда просили, я спрашивала, что вы приготовите, они всегда: пожалуйста, если можно, вашу манджу с цыпленком. Я всегда, ездя куда-то в гости к кому-то, мама сама может подтвердить, что все просят именно нашу манджу, именно нашу гагаузскую манджу. Процесс продолжается, да, лучок поджаривается. Вот, лучок поджаривается, еще немножко, чтобы он подзолотился. Вы манджу готовите именно так, как вас учила мама это делать? Да. И очередность соблюдаете, да? После того, как сейчас поджарится лук, мы ставим мясо, чтобы мясо чуть-чуть тоже поджарилось. К сожалению, цыплят еще молодых мы не приобрели. Обычно, когда молодой цыпленок, мы его не варим предварительно. Мы его сразу начинаем зажаривать вместе с лучком. Мы предварительно отварили мясо, чтобы сделать соус. Да, когда молодой цыпленок, соус получается намного вкуснее. Почему многие не любят готовить манджу? Потому что не у всех получается манджа с комочками. И всегда спрашивают: почему она у тебя без комочков? Я говорю: ну я мешаю ее, как и все. Ну почему вот у тебя нет комочков? Да, я очень давно готовлю, и действительно мудрость к нам приходит со временем. И по-разному готовила манджу, и с деревянной ложкой, и с железной ложкой. Но манджу, именно когда сам процесс мешания муки, мы с венчиком взбиваем. Вот тогда у нас не получается комочек. Теперь мы ставим красное повидло.
немножко тоже даем поджарить немножко манджу с луком. После чего мы ставим мясо. Чтобы мясо чуть-чуть поджарилось тоже. Хотелось бы сказать такую маленькую изюминку, наверное. Тоже говорю же, по истечении стольких лет готовки самая вкусная манджа получается в старых челнах. Не в тефалевых, не в нержавейке, не в алюминии, а именно челны. Lokmalar kavrularkına Raisa Mamaliga için kaynama başlayan suya bir parça sağ yağı koyar. Hem urgular, hani bu yemeği de mutlak tafta kaşıkla yapma lazım. Мы берем кукурузную муку и тихонечко, пока не закипела вода. Потому что если закипит вода, у нас получится комочки. Поэтому мы тихонечко насыпаем кукурузную муку и помешиваем, пока не закипела сильно вода. Чем горячее вода мамалыги, тем она получается комочки. Bu ailede Mamaliga'yı evvelkisi gibi iple keserler. Bu üzere onu yaparlar koyu. Çok karıştırırlar hem küçük ateşte pişsin bırakırlar. Вам привычно готовить 2-3 блюда одновременно? Так ловко? Да. Все делаете, да. Когда я планирую, к примеру, какое-то мероприятие, и там действительно бывает 2 и 3 блюда, я себе планирую, начиная с одного, к примеру, там в духовке, если еда у нас, я ее быстро делаю, ставлю в духовку, и пока в духовке печется одно блюдо, я за плитой могу еще 2 блюда делать одновременно. Особенно, когда большие праздники, я стараюсь готовить много блюд. Поэтому я уже привыкла готовить несколько блюд. Теперь, пока мамалыга наша будет медленно томиться, мы будем продолжать делать нашу манджу. Мы снова ее перемешиваем. Да, мы снова перемешиваем. Когда поджарилось мясо, мы аккуратно выкладываем его обратно в тарелку. Нам легче будет делать заправку манджи с мукой, чтобы не получились комочки у нас. Если мы насыпем муку сверху мяса, то получатся комочки. А так, в таком виде я буду видеть, имеются ли комочки в этот момент, когда вот именно буду муку ставить. Теперь мы наливаем немножко бульона сюда. Немного для того, чтобы мы могли перемешать муку. Такой маленький казанчик. Мы ставим где-то 4 ложки муки. 1, 2, 3, 4. И теперь мы перемешиваем веничком. При этом огонь каким должен быть? Медленный. Огонь должен быть медленный для того, чтобы успеть разбить муку. И теперь одновременно, помешивая веничком, мы наливаем еще бульон. Перемешивая веничком, у нас не получаются комочки. Тут остались кусочки мяса, которые отломились от костей. И также продолжаем наливать бульон. Я же говорю, есть люди, которые любят соус жиденький, чтобы был. У нас дома любят, чтобы он был густой. Если он не густой, значит это не манджа, мне так говорят дома. Именно в этот момент нам большой огонь не нужен. Нужен тихий огонь для того, чтобы мука у нас хорошенько разбилась. Если остается много бульона, с этим бульоном можно и мамалыгу сварить. Мамалыга тоже вкусная получается с бульоном.
Если нет сливочного масла под рукой, а дома остается у нас, у хозяек, у всех бывает бульон с любого мяса. Естественно, мамалыга будет намного вкуснее с бульоном. И все это время вы продолжаете мешать. Перемешивать, да. Пока закипит. Вот сам процесс до закипания начинает закипать, мы уменьшаем огонь, но, естественно, мы перемешиваем для того, чтобы мука не прилипла к чугунку. Вот почему манджу варят именно в чоуне. Потому что сама мука может прилипнуть к чоуну, и потом ее сложно сбить. А в самом чоуне, вот именно сам чоун, намного удобнее готовить. Я люблю в чоуне. Этот чугунок у меня целенаправленно был куплен только для манджи. И я, когда бываю в гостях, в первую очередь спрашиваю, есть ли у вас чоун? Когда начнет закипать манджа, вот тогда мы можем уже перекладывать мясо обратно. Манджа кайнама lazım başlasın. Bu arada Раиса табир керет мамалигы карштырыр. Мамалыгу мы еще оставляем, чтобы она чуть-чуть даже подгорела, можно сказать, в чугунке. Когда мамалыга подгорает немножко, у нее такой аромат вкусный сам по себе. Поэтому мы оставляем мамалыгу еще томиться тихонечко. И теперь тихонечко мы обратно перекладываем мясо в чугунок. Манджа готовится вообще быстро. Я чего ее люблю готовить, потому что она быстро варится и быстро готовится. Из-за того, что мясо мы предварительно отварили, манджа сварится намного быстрее, потому что мясо уже готовое. Ну, естественно. Но это медленный огонь, да. И без крышки. Без крышки. Самое главное без крышки. Потому что если мы поставим крышку, пар, образовывающийся пар будет падать, естественно, в чоун, и там получится лишняя жидкость. И получится более реденько. Я никогда на манджу не ставлю крышку. Только могу поставить, когда уже, естественно, в холодильник холодное поставим. А так у нас манджа варится без крышки. Уже у нас почти готово. Ставим горошек черный, пару горошинок, немного. Лавровый лист. Мы когда ездим отдыхать в Турцию, мы нашли на берегу моря, в лесу, как растет лавровый лист. Я в жизни не видела, года 4, наверное, да, мам, как мы начали собирать сами лавровый лист. Наш покупной лавровый лист, пакетов, что мы покупаем, у него совсем другой вкус, потому что с него снимают все эфирные масла. А мы, которые привозим, он совсем другой. У него даже аромат другой. Гладкие, красивые листья. И совмещая приятное с полезным и отдыхая, собирая лавровый лист, это очень приятно. И на берегу моря особенно. Ну и к тому же потом целый год вы пользуетесь. Да, мы пользуемся. И воспоминания, и ароматы. Да, и пользуемся, и закатки. У меня практически лавровый лист, это на очень долго хватает. Saygılı seyirciler, manca hem de mamalıga artık ateşte bekleriz pişsinler. Biz de bu arada Natalya Georgievna'nın ev sahibikasının laf edeceğiz hem de tabir yemeğimizi yapacağız. Natalya Georgievna, neden başlarız hem neyi yapmaya çekeceğiz? Şimdi salatayı keseceğiz. Başlatacağız hıyardan. Hıyarları keseceğiz. Yavaş yavaş. Bu yemekle salatasız olmuyor. Mecbur keselim salataları. Kış vakti, kış zamanında tabi salata yapmıyoruz. Kış zamanında biz çok yapıyoruz konservan. Hazırlıyoruz. Domates, salatalıklar ekşi oluyor. Mancalı yapıyoruz öyle kavanozlarda. Yani kış vakti biz salata yemiyoruz. Neden yemiyoruz? Çünkü ona taze değil o kadar da. Kızınıza yemeği yapma sevgiyi bağışlamışsınız. Buna ne kadar sevmelisiniz, ne kadar kısmetliysiniz. Çok hani böyle kısmetliyim. becerikli plita başında bulunmak. Ben zamanında çalışıyordum tabii, benim de işim köydeydi.
Yani ben mağazada çalışıyordum ama bizim mağaza biraz farklıydı mağaza. Biz yaz vakti satıyorduk domates, biber, karpuz, kavun. Ben o mağazada çalıştım, köy mağazası. Onun yüzden işte biz çok geç çalışıyorduk. Kırdan insan gelincesine bir saat 10 akşamadan çalışıyordu. Çünkü insan bütün gün kırda çalışıyor. Kırdan gelincesine biz mağazayı kapatmıyorduk, açık tutuyorduk. İnsan gelip alıyordu kendisine. Domatesi, bibersini. Yani bütün kırda büyüyen emişlik biz onları satıyorduk. Geç vakıdadan Geç işlemişiz. vakıdadan Ama işledik. yemin de sen eve gelip Emin oldum, evet geliyordum. Kızım benim çamaşır da yıkıyordu. Yemek de pişiriyordu. Ekmeği biraz daha geç yapıyordu. Çünkü ben her zaman pişiriyordum ekmek. Ben satın ekmek. Evlendikten sonra ben satın ekmek hiç almadım. Benim sobam vardı. Sobada pişiriyordum ekmeklerini. Haftada bir biz pişiriyorduk. Cumartesi ekmek. Bütün hafta bizim ekmeğimiz vardı. Ondan sonra kızım da öğrendi yavaş yavaş. Yavaş koyuyordum onu benimle yoğursun ekmekleri. Gösteriyordum ona. Neden başlatıyorsun, nasıl başlatıyorsun, ne kadar suyunu koyuyorsun, ne kadar tuzunu koyuyorsun. Ondan sonra tabii dağılıncasına bizim suyuz. Biz işsiz kaldık. Artık mecburdum ben çıkış yapayım, bir yere gidip çalışayım. Tabii biz Türkiye'ye gittik. Benim kızım artık bütün işi aldı üzerine. Kocam benim kırda çalıştı. Ondan sonra bir daha erkek çocuğum var. 1,5 yaş daha küçük kızımdan. Artık onunla ikisi evde yapıyordu o yemekleri. Çamaşır yıkıyordu kızım. Çocuk su ona taşıyordu, yardımcı oluyordu ablasına. Ondan sonra ama artık öyle benim kızım öğrendi. Yemek pişirmeye, ekmek pişirmeye. Öyle de oldu yani bu yaşamın. Bu işe bizi getirdi, mecbur etti bizi gidip de biz çalışalım. Ama mecbur olmasaydınız da hep o kadar kızınızı işe koyacaktınız. Çünkü bir ana kızını lazım öğretsin. Lazım. Ne kadar önemli sizince bu yapılsın lazım? Her bir ana öğretsin kızını işe koysun. Çok önemli. Çünkü neden mi? Zaman gelecek, onun da okuma gidecek. Okuyuncasına kendisine vermek mecbur yapacak. Şimdi torunum var 14 yaşında. Bazen gidiyorum misafir, ona da öğretiyorum. Kalk gel babuşkayla yemek yapacağız. Tamam gelip yapıyor. Sen pişir ben bakacağım. Tamam o pişiriyor yavaş yavaş. Tabii belki daha iyi yapmıyor ama çalışıyoruz onu öğretmeye. Мы очень часто любим с мамой на кухне готовить вместе. Вот именно я, мама и дочка моя втроем. Böyle ana kız hem unuka, üçü Kunya'da çok zaman birlikte geçirirler. Sonra da misafirleri konuklarlar, aileleri masa dolayında toplanır. Bu kıpımlar elbette her birine dini pek önemli. Когда я дома и на выходных, я стараюсь собрать всю свою семью, брата с семьей, маму, ну и моя семья. Мы часто собираемся на выходных и устраиваем себе маленький стол. Именно на выходных, когда я дома, когда я могу уделить больше времени семье. Потому что среди недели, уходя рано утром на работу, приходя вечером, нет времени уделить семье. Есть, но не столько времени. Мы стараемся в основном на выходных часто собираться. В пятницу, приходя с работы, могу позвонить маме и сказать: мам, давай, приезжай, устроим семейный ужин. И вот мы быстро организовываем. Мама говорит: я хочу это, я хочу то, дочка там может сказать, я гюзлемя хочу или плаценту. И вот каждая женщина у нас в доме имеет свои обязанности. К примеру, я могу мясо замариновать, гюзлемя накатать. Я же говорю, я очень люблю возиться с тестом. Мама у нас не сильно любит катать тесто, а я люблю именно скалкой катать. У нас у мамы миссия жарить гюзлемя, у дочки миссия выкладывать именно творог. Творог или брынзу, что бы там ни было. Поэтому
мы именно на выходные позволяем себе сделать что-нибудь именно национальное блюдо, вкусное что-нибудь. Поэтому у нас на выходных мы стараемся в семье какую-то вкусную еду приготовить. Да, мам? И покушать. И покушать. Любим. Поэтому все худенькие. Badargül'üne siz şimdi neler yaptınız, neler koydunuz bu salata? Şimdi konuşuruz. Şimdi salatalığı kestim. Domates. Ondan sonra soğan, yeşil soğan ve maydanoz. Tuzunu ve tabii ben salataya koymuyorum çiçek yağısı, olivkavaya masla. Onu koyuyorum, onu kullanıyorum. Çünkü biraz salata daha güzel oluyor. O kadar. Sizin için ne kadar önemli ilerletmeye Gagavuz halk adetlerine, Gagavuz halk yemeklerine, onlar canınıza ne kadar yakın? Yani çok tabii istemiyorum Gagavuzların adetleri kaybolsun. İstemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü bizim maniler, cadularımız, babalarımız, analarımız benim hepsi Gagavuz. Yani karışık değil böyle. Çünkü kızım evlendi Gagavuz ama benim ilk kocam Bulgar. İşte biz biraz karıştık ama benim ailem hepsi Gagavuz'du. Ve bizim evde hep Gagavuzca konuştuk. Tabii okulda Rusça oluyordu. Evde Gagavuzca çünkü benim annem hiç bilmiyordu Rusçayı. Annem bilmiyordu Rusçayı. Ondan biz mecburduk konuşalım Gagavuzca. Ondan sonra yemekleri tabii mani yapıyordu. Bizde çok yemek benim manim yapıyordu. Babanın annesi bizimle yaşadı. Biz hep ondan öğrendik yemekleri yapmaya. Neler yapardınız? Yani, en sevgili yemeğiniz hangisi? Yapıyordu. Yemekler çok vardı türlü türlü ama biz çocuk olarak gibi hep çorba seviyorduk. Çorbayı biz seviyorduk. Bizde öğlen üstü hep çorba vardı masa üstünde. Tabii. Haftanın içinde fasulye de oluyordu. Piliç de kesiyorduk, manca yapıyorduk. Çok yemekler vardı. Lahana mancası mesela çok yapıyorduk. Onu ekşi lahana koyuyordular, tatlı lahana koyuyordular. Fırına atıyordu bizim annemiz. Lahanayı hep fırında, soba içinde pişiriyordu. O hep suluyordu. Sobanın yemekleri farklı. Ateşin yemekleri farklı. O bize bunu anlatıyordu, söylüyordu bakın. Evinizde her zaman soba olacak. Biz bunu inanmıyoruz. Tabii küçüktük, daha anlamıyorduk evliliği. Ama sonra evlendikçe soba kullandınız. Evet. Çok sene ben soba kullandım. Evlendiğimden zaman sonuna da benim sobam vardı yani. Ben sobada çok yemekler pişirdim kendi. Şimdi kvartirada yaşıyorsunuz. Soba kullanmaya elbet ki bir kolayınız yok. Yok. Ama özlersiniz mi sobada pişirilen yemekleri? Çok özlüyorum ve çok şu an güvenim var. Onlar da yaşıyorlar kendi evlerinde. İstiyorum bir soba yapalım. Bunu mutlaka yapacağım. И действительно, еда, приготовленная в печке, вкус еды, той же картошки, того же хлеба, совсем другой. Действительно, я года 3 тому назад начала опять печь хлеб в доме. И вспоминая, кто приходит ко мне в гости, и все говорят: «Рак, у тебя такой вкусный хлеб, но ты что, в печке печешь?» Я говорю: «К сожалению, печки в доме мы не имеем, я в духовке пеку». Но действительно вкус детства – это вкус печки. Сам хлеб, он по-другому поднимается в печке. Вкус совсем, вот именно запах. Mancayı büyün yaparız, mamalika hem de salata. Söyleyiniz, bunlar sizin de mi en sevgili yemekleriniz küçüklüğünüzde? Evet. Anne evde piliç bakıyorduk. Mesela bakıyoruz. Şimdi kızım da bakıyor, biz de bakıyorduk. İşte piliçle 2 ay oluncasına artık annem öyle söylüyordu. Artık Petrov var ya o bayram bizde. İşte ilk pilici kesiliyor Petrov'da. Ben böyle maniden duydum. İlk piliç kesiliyor Petrov'da. Küçük piliçle 2 aylık. O zaman artık pişiriyorlar ekmeği. Ekmek pişincesine artık pişiriyorlar mancayı, piliç mancası. Biz bu piliç mancayı küçüklüğümüzden seviyoruz. Evet.
Ne kadar seversiniz dolu, donadılı, masın dolayında ailenizle toplanma birlikte? Onu çok seviyorum çünkü neden mi? 23 sene ben çok kaybettim bu yaşamayı, yani demek kaybetmek ailemden uzak, bayramlarda çocuklarımla prazniklerde oturamadım, Paskalyasıymış, bilmem ne, bayramla, yılbaşı. Ben bu 23 yıl ben bunları kaçırdım yani. Ben çok az geliyordum eve. Çünkü biz çalışıyorduk. Bana izin veriyordular 2 hafta. O kadar izinim vardı. Geliyordum 2 hafta, oturuyordum. Demek gidiyordum. 2 çocuk büyüttüm. Kızımı üniversitede okuttum. Ondan sonra çocuklar büyüdü. Tabii erkek çocuk istemedi okumaya. Ondan sonra 2 düğün yaptım. Kız çocuklarıma ikisine de düğün yaptım. Kendime de bir parça ev aldım. Yani benim 23 yılım böyle geldi, bu yaşamaya geldi. Şimdi o geride kalan yabancılıkta, uşaklarından uzakta geçirilen yılları Natalya Georgievna Sans'ın geri çevirmeye savaşır. Sık sık ailesinden vakıdı büyük havezle geçirir. Benim oğluma Ukrayna'da çalıştı, Odessa'da. Orada evlendi. Çocuğu var. Orada aldı daire kendisine. Onu da göremiyorduk. Öyle çok hani gidip gelelim. Ondan sonra bu savaş başlayıncasına ona döndüler buraya. Ben onları çağırdım. Şimdi onlar yaşıyorlar. Benim eski evimde, kocamın aynı evimiz var köyde. Anlatamam, kimi çıkmadı dışarı, demek gitmedi çalışma ailelerden, onlar bunu anlayamazlar. Çok zor bir iş bırakmak aileyi ve gitmek çalışmak. Geliyorsun, çocuklar büyümüş, geliyorsun, çocuk büyümüş, telefonu açıyorum, çocuğun sesini inanmıyorum oğlum, sensin mi benim, yani çocuk büyüncesine sesi de değişiyor tabii. Hani bu işleri göremedim. Onun için şimdi torunlarımla istiyorum bunu göreyim. Yani artık büyüyeyim, onlara yardımcı olayım onlara. Öyle bir yaşama. Ama gene de mutluyuz Allah'a şükür. Çok mutluyuz. Savaş olmasın ve böyle yaşayalım. Şimdi yemeklerimiz hazır oldu. Mamaliga'yı tahta üstüne dökeceğiz. Çünkü onun adeti odur. Çiniye koymuyoruz. Tahtada lazım olsun. Çürüğünü alıyoruz. Böyle aşla kaldınız. Aşla, ben kaynağa dayandım çok. Şimdi döndürüyoruz. Biraz dursun. Neden dursun? O şimdi biraz buğulanacak ya. Mamaliga kendisi düşecek. Çünkü şimdi biz onu böyle yaparsak dağılacak. Ama mamaliga biraz bir 5 dakika böyle tutacağız. O kendi kendisine artık buğulanıncasına kendi düşüyor. Sofrada elbette ev ekmeği de var. Onu Raisa kendi yapar. Мы очень редко, когда склоняемся к хлебу с магазина. Это, наверное, когда у меня дома не осталось хлеба, и вот только в том случае мы можем купить с магазина хлеб, но у меня всегда дома домашний хлеб, домашний выпечка. Natalya Georgievna, siz kızınızın ekmekleri için ne söylersiniz? Varınca tutarsınız mı aklınızda, ne zaman seyfte dağıttınız kızınızın yerlerinden yapılı ekmeği? Tabii. Ben çalışıyordum Türkiye'den. Artık geldim Türkiye'den. Tabii telefonda söyledim hani ben bu hafta geliyorum. Günü söyledim onlara. Ben gelincesine benim kızım ekmeği pişirmiş, yemeğini pişirmiş, sade biliyordum. Kaçta ben arabayla geleceğim. İşte geliyordum, artık dinleniyordum. Biraz hediyelerini veriyordum onların, hani rahat olsunlar, getirdim. Ondan sonra artık biz masaya oturuyorduk. İlk ekmeğini yedim. Güzeldi ekmeği, doğrusu güzeldi. İşte mamaliga'yı tahta üstüne döktük. Ondan sonra işte gagavuzların adeti olarak bıçakla kesmemeye, iplikle
Mane hep iplik alıyordu. İplikle kesiyordu. Tabii biz soruyorduk hani niye bıçakla kesmiyorsun? Yok mamaliga bıçakla kesilmez. Mamaligayı her zaman iplikle keseceksiniz. İşte böyle sokuyordu ipliği. Böyle dilim dilim kesiyordu onları. Bizim zamanda mani hep alıyordu, elle koyuyordu. Çinilere koyuyordu. Mancayı koyuyorduk mesela biz 4 kızdık ev içinde tabii aile büyüktü annem babam mani. 2 kişi bir çininden yiyorduk küçüklüğümüzde öyle de yemek yedik biz. İşte mamaligayı elle alıyordu. Hepsimize böyle koyuyordu. Dilimler. İşte böyle kesiliyordu мамалига. Кто-то любит манджу с мамалыгой, кто-то просто хочет помакать с хлебом. Да. Тут, как говорится, блюдо можно и с мамалыгой, и без нее покушать. Кто-то любит просто мамалыгу с брынзой покушать. Одновременно 2 блюда. İşte böyle çiniye koyuyorduk. Mancaları döküyorduk. Koyuyorduk çinilere. Artık ondan sonra aile oturuyordu. Böyle kız ana masayı donattılar. Birer de filcan yev şarabı döktüler. Şarabı Natalya Georgievna'nın güveysi yapır. Misafirlerimizi de çağırıyoruz masamıza. Tatsınlar bizim güzel yemeklerimizi. Öyle düşünüyorum. Hani güzel oldu yemekler. Yemekler halizden oldular dağıtlı. Lafımızı inanınız saygılı seyrediciler. Bununla Datlı Yemekler programımızın sıradaki kol verimi yaklaştı kendi sonuna. Sağ olunuz, hani bizimle birlikteydiniz. Gelen buluşlardan Gıratı'nın efirinde.